Riap mah hita jongjong. Ibagas goran nina bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondu ina pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Pagijang maulunima ale sagala horbangan, tarakat mahanima ale labah na basaya, ase masuk raja ni hamuliaon in. Ise manani raja hamuliaon in majahoba, naguguh an puang lima, Jahoba puang lima iparporangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Jahoba na bata jana bapa nami na inagoriatas. Pujion nami doham, halani na dop isuru ham anakmu Yesus Kristus paluakon hanami, humbani dosa pakon hamatean. Sondang kon hamma buhimu ben nami, asilambin sitong pancalo nami bani Yesus Kristus Tuhan nami. Rajai hamma uhur nami, asimarunduk niur hanami marsombah hubamu. Jalo hamma tonggo nami on, marhite Yesus Kristus baluah in. Amen. Haniman na porsayain, say alo-alo Yesus in, pahisah uhur nema. Dear dodingkon hita, haleluya nomor 20 siah ayat sada pakon ayat 5. Yesus,
Martonggo mahita sopot kon hita madosata hubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata bapa nami paridop niuhur hubani jolma pardosa. Domma iberehon ham anakmu Jesus Kristus gabe jolma. Anjaha manaron hahirion pakon hadoyukon. Palamate tersilang laho makop-kop hanami. Anjaha mulak manggoluh naik hunagori atas laho mangapiti hanami. Tapi gatilang ihapkon hanami bagal ni pap kokop muin ben nami. Jana gati seng ihargaon hanami in bani goluh nami. Haganupan in mapakorhon ni gijang ni uhur. Hapung jana hurang ni pangarusyon nami. Onpe naroh mahanami hubamu masopot kon dosa nami. Say palumbang hamma uhurmu sasap hamma dosa nami. Pargugoy hamma hanami laho manangihon hatamu. Asilambin iida yahapkon jana iarusi hanami nadop ihopkop hamdo hanami. Ajari hamma hanami ase ibotok hanami martarima kasih marhitehon ni uhur. Hata apa pambahenan nami. Jalo hamma tonggo elek-elek namion. Ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus si palua hanami. Amen. Tangar anja haporsaya hitama hata ni nebata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ibagas iya do dapot hita haluahon marhite darohni. Aima hasasapan ni palanggaron. Domu hubani habayakon ni idop ni uhurni. Naunjah binereni bata. Ibagas hapentaron apa hauhuron. Ibagas holong ni nebata. Domma isasap haganup dosata. Halanyai pataridakon hitama tanda-tanda ni parguluhan na bayu. Hasangapon ma bani na bata ibabo. Amen. Marsorado tonduini Tuhan tain. Gati langit tangar itu lakham doin. Doding kon hita haleluya nomor 350 tolu ayat sada 2 pakon ayat tolu. Marsorado tondu ini Tuhan tain. Gati langit tangan itu raglami. Say tanda dosamu soput kudumu. Molong doa teini isasap doi. Marunduk ni uhur sopot kon main. Pangmay dunajahan apa juga ki. Ondus kun berkisun mulut ini. Tongtong masai dingat pakup kopi. Tangihon hatani inut kon main. Ondos kon dirimu baigong komari. Pahinugal Tuhan tongtong kuduni. Pargugong ako jangan tarihi. Riap mahita jongjong. Saksihon hitama hata porsayaon tain. Songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya banisap tanohon. Au porsaya bani na bata bapa. Pargugo na sa tarimbang. Namang palangit pakon tanoon. Au porsaya bani Jesus Kristus. Anak ni na bata na sasadain. Indo Tuhan ta na tinubukon ni si Maria sanggana pe haliaban. Marite tundui na pasing.
nama naron na parngit, Bani panorang ni si Pentius Pilatus, ipar silangkon, mate anja itanom, turun hun naguri turu, mulak manggulung bani namate, bani ari patuluhon, naik hu surga, anja hundu isyamun ni bapa, pargogo naso tarimbangin, hunjai ma ia mulak markira, lamang huni halak na manggulu, pakon nadop mate, au posaya bani tundu na pasing, bani kuria pasadaan na pasingin, parsaoran ni sagala na pasingin, bani asasapan ni dosa, bani parpuhoni akula, pakon bani haguluhan na sadokani dokahni. Amin. Hupuji hupasangap ham Bapa pardear layak. Doding konhita haleluya nomor 400 sada ayat sada 4 pakon ayat 5. Oras bataganupan. Diar Bapak Inang hitaganupan, sadarion masukon tama aima
at pen na paopatkon. Hata ni Tuhan bata ay makumbani 2 Samuel bindu 7 ayat 1 das hubani ayat 16. 2 Samuel bindu 7 ayat 1 das hubani ayat 16. Sonon mahatani. Sura-sura ni si Daud sihol pajongjong rumah panumbahan. Jadi dop Marianan raja ay ibagas rumah ni anjaha marhasonangan ia ibahen Jahoba humbani sagala musuh ni inggot nini raja ay mah dopak nabinatan. Tonggor mah Marianan i rumah nahum bani hayu ares doahu. Tapi poti ni Jahoba Marianan ibagas lapo-lapo do. Dop ay ni sinatan mah dopak raja ay. Laho maham mambahen sagala na ibagas hurmu ay Jahoba do hasomanmu. Tapi borngin ni ay roh mahata ni Jahoba hubani sinatan. Laho maho patugah ma hubani jua-jua ku si Daud. Sonondo hata ni Jahoba. Sihol pajong-jongon mu baku sada rumah bahen iananku. Seng ongga Marianan ahu ibagas rumah singgan niari dop huboan halak Israel takok hun masir rosi sadarion. Tong-tong doahu misah-misah, tong-tong doahu minsah-insah bani lapo-lapo si iananku. Sadoka ahu mardalan rapa kon halak Israel, ongga maahu makatahon sakababahata hubani sada panguhum ni halak Israel. Nahu parentah kon marmahan bangsaku halak Israel sonon. Mase malangi paulihani mabaku sada rumah hun bani hayu ares. Onpe sonon mahatahon hubani jua-jua ku si Daud ay. Sonon do hata ni Jahoba sebaut. Ahu do na membuat ho hun bani parmahan. Hun bani na mangirikon biri-biri. Ase ho gabe raja manggom-gom bangsaku halak Israel. Anjah ahu do na makasomaniho barang hujape holaho. Anjah hu siap kondo ganup musuhmu ilobemu. Bahenon kudogoranmu tarambilan tumang songon goran ni halak nabolon itanoon. Anjah pasir siron kudo sada ianan bani bangsaku halak Israel. Anjah suanon kudo sidea. Anjaha suanon kudo sidea hunjai. Ase Marianan sidea ijai. Anjaha sing hona georbe. Anjaha sing be nunuton ni halak si bahen gogo makilang sidea songon nadop in. Olat ni nadop hupabakit panguhum mamarentah bangsaku halak Israel. Ahu do na mambere hasonangan bam ilobe ni sagala musuhmu. Ambaniay, ibagah kon Jahoba do bamu, patotapon ni Jahoba do ginoparmu magira. Ang godom majupah ajalmu, anjaha martupu ho hubani opungmu, pajong-jongon ku maginoparmu, anak na pinupusmu, anjaha patotapon ku maharajaon ni. Maningun iya do na pajongjong kon sada rumah ibagas goranku. Anjaha pajonamon kudo paratas ni harajon ni rosi sadokah ni dokah ni. Ay ahu do gabe bapa bani. Anjaha iya gabe anak baku. Anggo mardosa iya, losingon ku ma iya marhite losing-losing ni jolma. Tapi sing misah kononku humbani idop nuhurhu songon nadop hupaminsah hunbani si Saul nadop hu usir ay hun lobemu.
Maningun tetap do ginoparmo pakon harajaonmu, rosi sadokah ni dokah ni ilobehu, paratas mupe tetap do rosi sadokah ni dokah ni. Aima das ni. Diar Bapak Inang hitaganupan anggo jolmain sasitong ni lang onggalepas humbani sura-sura. Agedas ibagas rumah tangga, setiap rumah tangga pe dong bedo sura-surani. Janah majarang do jupah kita adong halak namar sura-sura nama sambor ibagas guluh ni. Dong? Lang adong ay kan? Haganupan na surahon hita ay tujuan ni ay maase dear guluhku rosonang niyaw rogo ni malas ni urpakon naligan nagati ay ipukahita kumbani guluhta ipukahita kumbani ay tonga-tonga ni age rumah tangga tabi. Tapi bapay nang itaganupan so nahape ganupan sura-sura ay rado lang ganup homani na dom mairanggi dearay saut terjadi ibagas goluta. Ay do kan? So nahape zenges ninokan ay ma dom maibahen hita paretongan domu bani sura-sura ay rado lang songon na isurat taay ganup terjadi ibagas goluta. Deba maay halani roh ni humbata. Aham ay holima atap elang pala hape. Artini boy humbani kepribadian ta iyo sehita do sura-sura ay mana deba. Agepe memang doma iniat kon hita ay piga-piga dokah rado bani sadapan orang lang pala ay maanggo hita jol. Deba ay boy do homani lang hita parhitean ni nay batala ho pasaut kon sura-sura ay. Ada yang lain. Bukan kita yang menjadikan bagah-bagah ay saut, tapi Tuhan pakai orang lain pasaut konai itongah-tongah ni goluta. Hubayan sada contoh sederhana sonon, walaupun orang bahagian ni sura-sura sol mangan panggang na binatur ham, tapi marlambin-lambin HP mitero parboruan muhu rumah mambuan pinanggangay. Hanabi mi penaminda mamar sura-sura lah maniat dayok. HP mitero nasiam. Kamboy do, so na terjadi. Adong sura-sura nama der ay humbata roh ni. Tapi Tuhan bisa pakai orang lain laho pasaut kon ay mah sura-sura ay. Na barikut aha na patuluhon. Jenges pehita maranggi sada sura-sura. Nama der pene surahon hita ay. Tapi ada Tuhan yang punya rencana lebih besar lagi dari yang kita rencanakan. Amin dinasiam. Aluh, lah ni apa yakin bah do surah-surah tenuan. Agi pe corona masa pe covid nang go surah-surah ay terus do mengalir ay kan. Nah, dong do nasoh surah-surahan hela ni kopiton. Lang lo besol pernikahan dah. Lang lo besol membangun naiza tapi na jelas marsura-sura do pehita. Patar sonon, haduan sonon. Agi pelang boy marnata libagas tahunon. Dong dotong sura-sura. Maningon saut do natalay. Bani pribadi ta. Ay ma bapa inang ditaganupan. Janaahan na sabut bani ambilan on. So nahaho mani si Daud masurahon na madiar. Itong-atongan ni Goluni ketika dia sudah menikmati berkat penyertaan Tuhan di dalam ibagas Goluni, dia punya surah-surah. Dong masaw na nga marianan. Humbani rumah
hayu ares. Tapi ang gopotin ni Jehovah lalap do ilap-lapoy. Kan namader doon. Saya sudah menikmati berkat-berkat Tuhan. Si di harima aulaho membahen namader hubani Tuhan. Maka dia punya keinginan saya akan bangun secara fisik inganan ninay bata. Doma meranggo kita sonari doma merjabujeng esau. Totu au pesihol doau manumbang membahet gareja na jinges. Kan sura-sura nama daer doai. Bahkan ang guboy na may taganupate. Tapi Bapak inang itaganupan ketika itu dibicarakan kepada si Nathan. Nathan juga merespon dengan baik. Silakan. Horjahon hamah ay. Ya somani Tuhan doh. Artinya setiap sura-sura nama dari bagas golutaon, pasti orang lain yang dekat dengan kita selalu memberi kita semangat. Baik mabaya. Ya somani Tuhan do, margogot do. Itulah kehadiran seorang sahabat. Tapi dah kita Bapak inang maritehon diambilan on, doh kumbani sura-sura ni si Daud ay. Doh kumbani rencana ni si Daud ay. On manosobut no kan bani mukahnya ay Tuhan punya rencana yang lain. Hubani kehidupan ni si Daud dan tidak hanya kepada Daud tapi berlaku juga kepada generasi ni si Daud. Anggo si Daud no kenai masurahon pitah mangidah naha ia mar pambahenan humbani segi fisik. Tapi justru nai batah lang pitah olah niai pambahenan ni hubani si Daud. Ahane sau bani ambilan on. Na perlu be. Ahudo maka somaniho barang hujapeho lah. Ondo na luar biasa. Ibagas keinginan ai ketika Tuhan makatahon langong gaaw mangindo iyanan. Ay do kan? Langong gaaw mangindo iyanan. Jana pori ni saut pe adong sura-sura nama derai tapi na jelas ibagah kun nai bata hubani si Daud. Bapak inang adalah pakasomanion ni nai bata barang hujape si Daud Marianan. Pakasomanion ni nai bata hutong-tongah ni bangsa Israel ondo na utama. Kita kadang masih memikirkan benda-benda, kita masih memikirkan apa yang ada di dunia, kita mungkin masih memikirkan secara fisik, tapi jauh dari apa yang kita pikirkan itu Tuhan bagahkon hutong-tongah ta. Anggo sogut na sogot. Anggo gereja bodo ibangun hita saem. Ayo kan? Bodo gereja ibangun hita secara fisik marlapis-lapis omas. Tapi pakasomanion ni bata isema boy mambuliay. Dong? Pakasomanion ni bata hujape hamlaho. Pakasomanion ni bata ibagas hammar sitaronon, ibagas hammar malas nihur, ay rosi sadokah ni on maha kuasaon ni Tuhan. Bagah-bagah na sonayay man na iparoh tongah-tongah tanuan, ay doon na igyoran at pen na paupat konon. Ibagah kon pakasomanionay, hujape hita malaka. So nahape situasi ni goluta, lobi kumbani na pikiron hita Bapak Inang. Ang hita mungkin hanya melihat pag-ado, hal-hal dunia, hal-hal na terjadi sonari, tapi Tuhan ay lobi kunjay. Hasomanonku, hujape, sangga sidaharipe. Artinya ibagah kun na ibatado sangga manaron pehami hasomani Tuhan. Ibagah kun na ibatado sangga marmalas niur pehami hasomani Tuhan.
pakanini bani ambilanon, bahenon ku dogoranmu tarambilan. Aha artinya ay Bapak Inang? Usabut sonon. Radot tubuh ibaga suhurta ketika boy na pajongjong sada iyanan, apalagi ay untuk rumah panumbahan, maka yang muncul adalah kebanggaan di dalam diri kita. AGP memang langa dong palisabut bani ambilanon ketika ay ipasaut, ketika Daud memang pajongjong ay, apakah terjadi nanti kebanggaan pribadi? Atau apakah marhitehon ni zongjong maay? Atau zongjong masada tugu, mitor ay madalan ni tarambilan hita orang tua, bani generasi ta ke depan. Bapak Inang ambilanon makatahon, poripel lang boy tarpajongjong ham sada tanda i dunia on. Tapi Tuhanay bodo mambahin tarbarita goranmu, bani generasimu ke depan. Marhitehon niya goluta na makorjahon na madianay. Agipil lang boy hita pajongjong kon sada tanda. Secara fisik itanohon. Ala ni somal duay. Siya nuay dinan pajongjong konay. Mahudugi. Mitor orado. Nononi. Agido mapuluhan tahun ay rado sa idi nga terus. Das kubani piga generasi. Tapi agi pelang boy tarbahen hitaay. Puri boy lang mahuwa ka na ido. Puri boy do mitor sada keluarga pajongjong gereja kalang mahuwa ko ma. Siano do pajongjong gereja ay ni bos generasi terus merdingat ay. Pelang mahuwa. Tapi pori pelang tarbahen hita tanda ay. Pori pelang tarbahen hita jongjong sada gedung na begah. Nagabe pardingatan ay bani ginoparta haduan ang guambilanon justru makatahon bahenon kudogoranmu tarambilan, bahenon kudogoranmu tarbarita dengan cara Tuhan. Hai duda tarambilan tarbarita do orang tua ay bani generasi ni rosi sadokah ni dengan cara Tuhan. Langkum maboy dos songot carata. Marhitehon ni ahana ihagolukon hita. Dapko siyay. Pasir siron kudo sada iyanan bani halak Israel. Arti ni Bapak Inang. Tuhanay lang paturut kon bangsa ay lang marmalas nihur. Tuhanay lang paturut kon bangsa Israel. Mangguluh ibagas. Lapo-lapo. Tapi tetap do Tuhanay memberi iyanan si jengesan. Dopko siyay sadanari. Patotapon ni Jehovah ginoparmo magira. Artinya ang gobani hita. Adong do hamoraonay ay sudah ditemukan oleh Daud. Adong do hagabeon ay humbani Tuhan. Adong homa hasangaponay. Na iparsita jolma hamoraon hagabeon hasangapon ay hamoraon boydo jupa hagabeon biarkan Tuhan yang berkarya, hasangapon biarkan Tuhan yang berkarya. Ondo sonari bagian ta Bapak Inang naibagahkon Tuhan itongat-tongata marhitehon partubuh ni age Yesus Kristus. Toto sonaha goluta onnuan. Anggoy pikirihita ge marhitehon ni ambilanon naibata mambagahkon si bagalan dotong ibagas goluta na persaya bani. Persaya dohita bani pakasemanon ni Tuhan naibata tetap mambagahkon si bagalan bata. Tongon diardo membangun gereja tapi sa sitong ni hita do gereja iyanan ni Tuhanin. Sitong do marpambahenan hubani Tuhan marhitehon ni fisik tapi hita do iyanan ni Tuhanin.
Rumah tangga ta do ianan ni Tuhanin. So na ita mempersiapkan baga-baga ni Tuhan ay marianan i rumah tangga ta Bapa Inang sedo pitah perjongjong ni pohon Natalon, tanda ni Advent, tanda ni tubuh Yesus. Usobut na sogok sonon. Ketika ini ada di rumah, ketika ini ada di gereja ini, tambah komandonon, tambah hai, dong kuma pernik-pernik na lega ni bayan hita, maka akan ada keindahan. Ay do kan? Indah. Tapi keindahan ay sedo bani benda ay. Keindahan ay adalah ketika komunikasi kita baik antara bapak dan inang itong-atongan di rumah tangga. Ay do keindahan ay. Sonaha jenges ni rumah tangga ay sonaha ageniombah. Ulang-ulang holy, indah mana. Aduh, benda-benda di rumah ay. Bang, apa? Nak, apa? Oma, apa? Opa, apa? Songon perkirlup-kirlup ni ay gini sora ay. Apa? 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 Ini kan lang ay keindahan na ibangun hitag dirita sebagai gereja ianan ni Tuhanin na ipersiapkan hita sedo perniknya tapi goluta angkoy sobo marhiteo ni ambilanon si persiapkonon taima hauhuron apa hapor sayonta bahasa hita ihasomani Tuhan mandopakon ahape namasa hauhuron pakon hapor saya onta hubani Tuhanin ibagas rumah tangga tabi maningun gabe usihan dohita bani goluta sebagai hita inganan ninay bata sebagai rumah tangga inganan ninay bata buat inganan ninay bata on indah buat rumah tangga ay indah buat golutaon indah sedo sanggah panorang-panorang pita Desember tapi so nesubuk bani ambilan on harajaon masias na tetap rosi sadokah ni dokah ni hita pegabe inganan ni nay batama rosi sadokah ni dokah ni lang adong pertama kedua ketiga keempat songon at penay ay do kan artinya boys at penay pertubuh mak say lang ay harajaon ni nay bata ay bagas rumah tangga ta lang adong Desember Januari lang pala lang ay tapi adong doay bagas guluta rosi sadokah ni dokah ni halani pakasumanion ni Tuhan pe tetap do rosi sadokah ni dokah ni ay do guluta Bapak Inang gabe guluh namar pangarapan halani sebut marhitehon hata ni Tuhan bata sadarion Tuhan tetap memberi sidearan ibagas goluta rosi sadokah ni dokah ni aido halwa honta na jalohita humbani Yesus Kristus ibere bata sidearan isurahon bata sidearan rosi sadokah ni dokah ni nagabe malas ni hurbata nagabe halwahon bata halanyay sonahi tamar pambahenan sonahi tamak kapersayai Tuhan tetap do mampardiatehon goluta jana sedo pitah goluta nuan tapi dihud do agegi no parta rosi sadokah ni do pakasomanion ni amen martonggo hita terima kasih Tuhan ondus mahatamuban nami nagabe haguluhan nami ipargogoy hamhanami mangguluh ibagas harosokmo ipargogoy ham homahanami Tuhan makorjahon nama dearin ijabe hanami marianan ibuka hanami uhur sunagi haporseon nami manandai pakasomanionmu hari lepas hari tetap inroh dearni itong atongah ni goluh nami sunagi rumah tangga nami
icaloham hanami haganupan ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima yondos kon hita galanganta, tangar hita malobe hata ni bata, nagabe onjolan batala homanggalang, na tersurat bani Psalmen 50 ayat 14. Galang kon mabagal niuhur bani bata, anjaha galari mabagah-bagah mu bani si timbulan in, sonari ondos kon hita ma galanganta. Segala pengorbananmu, tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Riap mahita jongjong, martonggo mahita mangunduskon galanganta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata paridop niuhur, harohan ni sagala pasu-pasu. Terima kasih mai sombahkon hanami hubamu, halani humbamudo ijalo hanami pasu-pasu nagokan dear pakon nalaingan. Ipalua hamdoho mahanami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus na rohu dunia on. Panorang on isombahkon hanami hubamu nagabe galangan nami. Diri nami pakon hinadongan nami nadop bineremuin. Pasu-pasu ham magalangan na sinombahkon nami on. Gabe galangan nama passing. Ukap hamma uhur nami marhite tondimu, aselambin ididah, ibotoh janah ihamalaskon uhur nami,
bueni silayak-layakmu, nadop ijalo hanami, pakon nasihol bereonmu ope huban nami. Ajari hamma hanami, laho mangonduskon galangan nami, na patut galang konon nami hubamu. Jalo hamma galangan pakon tonggo elek-elek namion, ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bapa namin na inagoryatas, say na pinapasing magoranmu, say roh maharajaon mo, say saut maharosu ni uhurmu inagorito ngaon songon na inagoryatas. Bereham maban nami sadarion haguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami, songon panasap nami, bani dosa ni hasoman, namardosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajoan, palua hamma hanami humbani pangago. Ay hamno si mada haraja pakon agung apa sangapon sadokani dokani. Amin. Jalohita ma pasu-pasu bani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan nai batama hita. Isondangkon Tuhan nai batama bohini hubata. Jana maidup mauhurni mangidah hita. Idop pakon Tuhan nai batama bohini hubata. Jana ipasorap madameni bani tundutabe. Amin. 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 Undul may taganupan, selamat hari Minggu, salam sehat. Ya, Bapak Inang itaganupan, age nasyam na irumah. Salam Advent papatkon, salam sehat. Horas, horas, horas.